Naki kapinang dewek bibi ini. Napi saniar sayang palungo cokor dewa. Kumanti di tiang wantah ngiring palungo cokor dewa. Gelah bedak pesan bibi. Ariang gelah iya bibi. Satu dua gong istri. Yaning sapunika kayon palungo cokor dewa. Bang yang titiang mepamit yaging ngererahang palungo cokor dewa doyo. Singedang bede aliang gelah iya bibi. Titiang langsur mepamit. Iriki dumon palungo cokor dewa. Jalan bibi. Hei, Iwasin, Patih Agung Puri Penjanune teke makin nyai jani. Tawang nyai lakar ngudiang, lakar mesbes suku dang nyani tawang nyai. Lakar ngeset kopingnya ini. Coba lantas gitu lakar nyeret getihnya ini. Hei, lakar mau belo jadi kapinnya. Aduh pepatihnya ini. Iyo pepatihnya, iyo pemiterannya subuh megedian keje kaden lakun. Sing ada jelemu lakar mau belo jadi kapinnya. Nyen lakar main bangkiannya ini. Kengken. Pagi gesan malung wapan bungut cai ini nang. Lagot cai marekango dari pepatih dini. Ari kundit wara jejah bakal mati. Yen suban ninehan patut. Ya wala ingetang. Manusia pamulih yang pegawe. Jele pegawean cai na jinah jele bakal temuang cai. Kau tak? Aku bin kapetanya misi pemulihan pegawai megendok yang melah pegawainya ini si melah tanpa dangnya rasa-rasa subuh galang ambahi kesuarkan tepuknya ini segala siksa lah dini papa yaning dua paman olas kami ini gelah mati yang gelah dini papa. Kaya jadi kena cai ini. Amun do gelas bodina saja hari ini dia begawan. Mirip cai manuduk lah. Abde-abde. Enggih, wanta saya waktu sekali pengenikan palungo cokori dewo. Ngados mediosan warni ini sana mangkin. Wah gitu truk. Ya nyak cai ngiring gelas selesai. Nyak cara pancora metatakan ban batu gelah melajak cai man kereta sang.
medaging pisan. Cai Tapi nang, mungkin dados blok di tiangnya dumun, mungkin dados di tiang uning akidik-akidik. Nah bener. Jangan ke bawah sangkangin kau kajo kelode durung uning di tiang ane tawang di tiang tak enten menyek tuh nih kan di tawang enten Apa bempok. kangin kau kajo kelode aja paling di tiang ane lahnya apa di tiang ane biasa menyek tuh kan biasa. Ingat kan jika menek dua ni jak seng sap-sap ang gitu. Bro, Di tiang yen gelah len. Yen sayang gelah iban gelah dan malu kayak tekian jani. Yen pidan saya suka gelah melali tu kan ngajak cai lepas benar seng tawang. Neken madan play, neken madan padut seng tawang, neken madan jele, madan melah seng tawang. Lengah kaliwat bana seng deman laja. Di tekanan jani semua mendasar ban pelajaran bedek rasane. Minas picai dia pegawan keresap ban gelah. Yen kene gelah melaksana ken kene lakar panaden ni. eling mangkin cokor dewo yening doke dumun cokor dewo nentan senang ngeranyeng nek entan Benar. napi malah di tiang dumun di tiang nentan nyak masuk mangkin diampun di tiang medewek duo bau di tiang teman masuk entan Jak misi kan petan sia. jakti ne dumun di tiang tanu teman masuk mangkin yang teman nanti masuk Be jeneng ken ijo adi kocok nak si tiang kaden nyoh wayah nenek Mantan suami pengang tenan nase. Kene na turut na. Jani pebesan lah kapen jai sing gitu terus. Jani ada na cai koneng lah piana. Dan pidan pet cing lah somah lah piana lantas. Donu tum pajelan galah na ni pidana. Sekolahan piana cai ni. Awak tua mekalin piana tua pelajaran bekalin. Dan mekalin pipes dan mekalin arto brano. Yen arto brano sing langang tawangki. Yen pelajaran kayang mati pet nu bekal ken ye. Oh kayon cokor dewo. Jak sekolah piana cai ni. Yen pipes bekal pelih bana. Tu lakar ngau tuang sakit. Napi malah ditang makalan piana pipes. Jadi pradewa entan nyuku di tiang tang kentan. Benar? Mungkin nampun kok kini gobo ne wayah kot-kot. Kadi rasoi sekar me berjuang timpal kena. Ya cai sekar mirip kuan jelema luwo citro. Tak dapat ditang dewek ditang pang trono. Ben pidan je mati kayang diserwagan oleh kuranan. Ditu jaga keguguban dari sing lah panak ketan ni putran dari te kentan ada ni. Begede saya kena sia dari. Tu saya ada kena ken. Nawang ci dari. Mak orta ni ko. Orto lakar juang ci. Udang nyang orta. Obes sang bungut ci ken yo. Ya no bes muda we je bungut tu. Dia mengelahkan ci pedak itu. Siapa napi? Ini nah. Nggih. Di sekala gelah subuh madan peragat melajar. Sampun wanta medaging pisan. Yen lakar madag nato subuh gelah madan cager. Sampun kumandal pacang amal jagat. Lah kene. Wenten kira malih. Yen dadi ban mumpung iraga melajar. Pangidang mesekan sekalo kelawan ni sekalo. Di sekalo pang mapikole. Yen hidang ban sebecari dasang widi. Wasa jalan tunas. Mumpung iraga di jalase dija ada tongos tengah. Alan kemu jalan-jalanan. Wantah medaging syarat pisan kayon cokor dewo. Sakalon ni sekalon napi malih reng pertiwi. Kapeng kalih reng akasel. Mangdo dados asiki. Nyenawangin gelaman pica cai manseng bisa cai dan di balian apa cocok jenang di balian apa We balian apa ni kini? Kini jeneng balian ni samrak. Yang didang ngubaden nak biasa didang ngubaden. ngubaden apa Ngubaden nak kelam-kelam. oh tain cuma badu badan Tahan pidan. wih dong liu sekarang cai Liwan ni bangkol endan. kulok citro cek mabat sesumar kan ci main berjalan ni lantu orang perjalanan ni Oh makin malah pacang melajang endan. cek susup alase di jem mirip na tongo setengah rasa pekelak-kelakan kena hai melah aja itu nasi jalan Miring, ini sampun tudat pikaun cokodo. Malih pacang ngungsi gena dia son. Miring umar Jalan, tiang main. miring. Mi, Agung.
Apa? Ini. Bro. Tidak. Oh, apa iwat? Apa dah kenyang-kenyang tu na? Oh, nah, niko napi ni. Di Batan Taru ni niko. Tu iwasin ni lempang, tu iwasin. Ini kedap. nampakan. Dekat-dekat ada pok duduk. Ais, Wagong. Apa tu? Wentan kidang mati. Aduh. Kidang, Bro. Ni, udang jo mati kidang meh. Mirip tan misi aki lah ni kidang ni ki. Kidang apa mesti aki petang ki? Tan je kidang motor ki. Senang ci sing nawang cai kidang di alase. Timpal dia manyangan ke timpal dawang cai. Itu bejeng. Itu. Iwasin. Makebiar. Nak makedos bungut dia ni. Kebiar besok. Ayo, Cok, poken. Ini nampak nama le. Aduh. Ini apa? Niki Mansojo. Apa, Truk? Mansojo. Aduh melah ni. Truk, cang bang. Adi je cang bang kengken. Nanti tiang makatang. Ya, apa pedang cik gelang nepoken lemo. Apa yang kau dewa nujuang? Dan amel nak ke? Adi dari tujuang kan? Yen seng gelang nu je bakat ang cai. Ye jen tadi tiang mak. Dah tujuang kan? Bang cik apa seng? Ye nak di tiang mak tu. Yen seng bang cik bangkok nasi Truk. Melak nak ini. Baik enggalan. Maro ke nak nujuang tu jemak nah. Bang cik apa seng? Kere je tan bang itu. Seng bang tu pak. Ye nak di tiang. Seng bang tu pak. Seng bang. Semua. Sangang narada tumedun maring jagat seraya. Nyentuh kau Truk ah. Kade kentan pasuaran. Iwo narada teko kentan. Apa ajar apa? Sangyang narada tumedun maring jagat seraya. Betara ni. Kentan yo. Dados kentan bos ngawang-awang siapa nak pilih? Nawagan siapa sira puniki mabaos na. Du nanak puter maku tebadri ke pura tekita. Rengwakan so jaring sun sangyang neradu mangki nanak. Ratu betara titiang kumanti. Pacang lunas sajojan berat betara napi minap. Wenten pacang sabuh hucana dan titiang durusang ratu betara. Rat garjite yun sangyang pasupati. Lumia tapo berata yoga muang sama dinteri wanagiri. Matangyan sirbapo inutus di sangyang pasupati. Presiden muali keng jaga satru winimbo mustika. Apaan keng jaga satru tu saking kidang kencana. Matangyan mengarang jaga satru kidang kencana. Ini hari kita. Unin kordewa punika. Bahasa apa dia Truk? Dan uning kordewa. Cai namang. Dan padahal lengah masih. Ni picture ni ali-ali ni jaga satru kidang kencana pican de betara. Ni tua katiba kapen gelah. Seng ye cai mabat kan. Ratu betara kawi gunan picture ni puniki napi dulu sang becana yang retitiang. Wang wisesani kang jaga satru. Sidang ilagakan sahananing dari dere. Kapetake. Kelaran nanggu muang hidup. Kiwali apang si Petruk mengentosi pahias ni. Mana dinate tekide. Petruk madeg nate. Mangke mamit sirbapu mawali aneng siwoluke. Om santi. Petro. Aduh. Siapa nabi punika? Agat Citro. Jani kawi gunana liusan ali-ali ni picani de betara. Yen keng kaden lakar kepango. Sekolah cai mediolas gelana. Manut reng sabdan de betara cai pangopa membusana cara gelak kuninot. Wenten penugrahan Cai dene titiang dados ratu dados raja. Ni payah keng Eme jenang raja Neh Truk. Keng ni kalau goban cing payah seratu Truk.
Pai jan didang tadi rajo dijo kejangon iki. Nya tegarang cai ngadungi ban cai di mirip cai manukna. Rajo yang kini tegoban didang tadi rajo. Menyak sajaan bedisange dari rajo nih. Cocok. Nak leng orang. Sekolah kene tru. Nggih. Cai nawang diapin jelek payuk perumpung apa isine? Payuk perumpung. Bener. Oh, misi berem. Payuk perumpung mesti berem. Oh, yang nak berem yang banyu isine kene landas. Nggih yang banyu kucet bang amah dan dong ditiang niki dijo ditiang ngale busano peratu. Dia saya jejah gelah mencari yang kapen cai. Ni pah cai ni melah pengelaksanaan cai ni miring gelah. Pagah cai kapen yasa pikuli ni kakini. Duari yang ngajah gogodan yu. Geng yasa, geng goda tamang cai. Pagah kapen yasa. Apa tak tujuan cai sina sidap lakar kepangu. Gang yasa, gang godo kan. Benar. Gondo, gang godo napi gono. Geng goda gogodan ni gede bah jelemo. Oh, kata ditanya kok godo. Gono angan jukut tidak tenan men. Bro, Dijang makin sapu napi ditanya. jag cagar kenawa apa mapa jag cagar sakit oleh gelare patut. Jalanan. Mulai jenilan. Kok dijang nunas busana rajo makin. Gelah mencayan cai busana jejah. Yang jelek jadi dijang tadi rajo. Orang kisah tadi lempas kaben sabda yang debataro. Iya sampun kenten. Jokor deo apa ijo makin busano rajo ring dijang cobain dari rajo nih. Tru. Kalau kini tru, Nggih. ada nak orang sing itu Ini sapu napi. dia sangat unggu munginana. Yang bes percaya kapen anak sing lakar ngawtuang pelih. Yang bilang rasa yang bener. Yang gelak kapen dewe pedidi sing lakar percaya upaya yang gelak deh. Ibi gelah ngelah kena lakar nganginang tekaning teko jani gelah lakar ngauhang kena sing lakar tetap lan tegarang jaga satu ni lan. Jaga sadurunge cobakin Nah, iki. cai ngapa jaga satu ni peleng cai ni kalau benin gelah. We ngalega. Ngapa jaga sadru nyebrek. Tedalo pelengan belek pelengan kene. Yang cai ngapa jaga satu ni peleng cai lakar dadal gelah kengken sengo. Ana kita nang jadi bukti mangkin ngeten. Tegarang nah. Coba. Nah disakiti tanah. Bapak, hop. Tunggu kan. Kemudian mesti disakiti tanah kan. Nah kena banyak tegarang abone. Ampun ngeten. Napi kan mejagur napi pacang medebak didian iki. Mencagur malu yang mentebak bangko cai ijo gelah ngalih para kaki ni. Ampun, jagur dumon ngene. Abone. Ampun. Ampun. Awas. Merasa. Bengkok. Sakit. Aing pedik sing merasa sakit nih. Sekan sing sakit. Bengkok jak cacak jo. Sekan ah. Jak ketok semprong banyak are nyakon. Ada. Pai bedik sing merasa pun. Hebat Citro. Jak ngeden-gedenang. Mare keplok acepok. Jak tebal. Ben keplok ben cepok. Ben sing tebelang. Di pengklone memang tenas Tro, Ijak. menjagur sing sakit. Nggih. Nyak ci mati. Angali gak. Denyak dijang mati ya. Mati bisa hidup. Dah jejas sudah ada jaga satu, ni mati ngidang hidup. Dan ni sakit ngidang sing sakit. Meniki picone kon Gelang apa malunya pemati, seubah dengan aja ilmu. wah pungale gae nih. Rejak mati ang malu. Aja jak penyebas. Oh ya nyak hidup. Jak terus dijang bangko na ampuran tiang men. Di percaya mati dah jejak mabenang ci mabenang. Ya ampun ya maabenan jak undangan didangin sekar cekor di bawah menyuang wah. Daya nunjak kan. Oh tenyak dan. Jak cenak jawat cainya Jawa cai rusen cai jak bangko. Mainan jaga satu deh. Gini. Kita mau melanceng, hidam. Gini. Hidam. Hop. Ijak jajah mati. Tepok muncul kadal tadi ni bocah dijang jajah. Oh ya nyak
lagi secepok bangko. Nyanan kijap mata pesu gede bong bangko nyan. Pusaka. Apa pun basang cai kena rasa-rasa gogomet kan cai mati. Bagong di janing nasang. Ampunang di basang tebak kan eh. Dia tebak. Driki di bawang tebak. Oh di bawang dia. Mara tebak ay tepok pangjak bangko di jang. Nah. Ngidam. Ngidam. Biasa sing tepok jo. Nyep. Lemak. Yang tepok je nyep benuup-uup. Ngili bancing ngidam. Ay jang ngidam mata ni. Asa-asa jak bawa puncak kado tani di bawang eh. Jak ngidam macam cai teruk. Ni jak panjak. Ngai lasang di jang. Nah, siap. Mak ngai. Pedro mati gitu. Mimi bangkian cicira bangkian pelegang bro. Mimi kene goban lemo mati ya. Mimi. Tuh betaronya ya kali dua meratu betaro. Yang saya waktu betaro selesai di tiang sana mangkir kategalan tiang puniki pica ini. Saking orang yang bog betaro awas betaro kapulungu tiang betaro na. Bro hidup tidak dona. Ngerenyet emplek Ini aing lo ne mati eh. Kita cuman bro. Oi mani dah hidah. Apa iwasan sih? Ay aduh malong san ko. Dijo. Jo kadang dawan ko. Pun lemok maro srek dong maka berat mo ni. Ben mati. Ben mati. Pen nepuk nak jegek deh koy. Aing demen mati. Oh, sekar saben jai. Sekar aja jenenge berak kan sekar. Paditu marah depo nak jegek. Jak bisa dasong kok bajang-bajang kowe. Sing dadi bas momo. Yen jelemu bas momo jelek. Agong. Sapun niki nggih. Titiang mangken dot reng leraman titiang. Reng dadong titiang. Mangken dadong titiang ampun disletiban mati. Mang nene mangken pekada titiang mang nene hidup dadong titiang. Selang niko jaga satu nih. Titiang akan hidupang dadong titiang nih. Bah, truk. Dani tan patut sengadi patutang. Yen patut mati depang mati. Yen subuh mantongos melayan jani bini dupang di mani kaspet. Mati pun cepok jele tongos apa caya ngulati apang dadong jajale mantongos. Oh, tena di dupang dadong Seng dadi matut adane peleh lemu. Bos momo ni uluran cai mria ni uluran cai. Nake sapun niki. Kordewo nyobaan titiang. Make titiang obaten. Cokodewo tan uning da dosne maken. Sapun api kawi gunane. Ngayang cokodewo coba ni tiang. Lah mati. Nggih. Abra biasa usah mati ya. Ye. Ni aloh sajan. Lah percaya kan cai. Ada sing percaya ngelah kapen lian. Cikan ukut. Oh titiang mentan angan percobaan kan. Nah bener. Sampun kumandar cokodewo ring kawi gunan paicane puniki. Nah bener, bro. Titiang Jalilan, ngulilan. Jadi tangkil kapan lagi cenak jaga di tunas kelah. ilingang busana druene sane patut kepercayaan ring titiang. Jaglah sing sap. Titiang kadados raja niki nyan. Be Pedro dadi ratu. Be jenang ratu ini. Zaman dini. Jenang ratu cara dangap-dangap. Ya pendangap-dangap. Gigi ini niki benakate. Beliang gigi mas. Celopeng gigi mas. Mara makanya mekebiar. Mai rame. Mulai. Mai. Giring. Mari.
Nak kene Truk. Aduh. Aeng ya payah dulu payah apa ya apa nih? Udah, mesti kucing. Nya terus dari kijang kencana. Gengkan iki. Jangan. Aduh. Jodro. Lemah sindeng lemah budoh nih Dro. Pedidang mau pincer kepong gelot tadi dang. Baik payah sih Dro non. Sangkala jauh-jauh Pak. Nah. Gelut bersang gelut. Apa jelema lengah? Marah ada nak bagus bedot awak budong dok nak bagus arah. Ada ruang gede. Wah, dogong gede gelut anak budoh. Ratu Dwagung Putra, Mangkat. Didiang penyeruan Palungguh Cokor Dewo. Nak. Sapa sira sane senguhang Palungguh Cokor Dewo budoh puniki? Jelema. Enten jetios, Nek. wantaharen Palungguh Cokor Dewo Ratu Dwagung. Apa? Nih, Puniki wantaharen Palungguh Cokor Dewo. Aden gelak. Iya di hari kundi. Inggih patut Ratu Dwagung. Ini budoh. Nak mudiang budoh ada yang gelan ya. Weh mudiang budoh. Sekar. Dia ini adi len dia nih. Ini dia yang dogong mesti. Adi atur dogong mesti budoh ken nih. Beli bedrok. Mawinan ida Dwagung istri buko kene sing eling ring ango. Newir sangkane ratu neuli di menjali. Yang betawang kata sing lawan ay. Nemen selama ngaduang dokan. Kene do beli. Apa kene cek nese dawang. Karyone maro ida rao ratu neuli menjali. To ngawe wiweko. Rano yang ida Dwagung istri sungkan budoh buko jani beli bedrok. Ini ada ratu ini panjali nih. Benar. Tuh. Ratu Dwagung istri. Didiang Cek. Mak. Dados tiang bes-bes Palungguh Cokor Dewo, didiang penyeruan Palungguh Cokor Dewo Ratu Dwagung. Bro, kengke nang gelah mat ayo jadina. Ngelah hadiah ukodot ngelokin adi mulih kudang kiban di alase. Dekat di jalan Aden gelah tepuk gelah budoh kengke nang gelah janina. Dwagung. Sampun nang Cokor Dewo dados bener-bener pikayon sapu niko. Mangke didang matur piwuring Cokor Dewo. Elengang. Wentan paica mangken buktiang paican itu sangyang nerado. Yen nenten membukti jantongang udang ngabuk kok itu. Dipakan korblaman libungkong kok itu. Wah, Bro. Mare gelah inget. Mare ada keletakan gelah kena. Dan malah yang kedua kemang alih mau. Gitu ya? Alih ye. Ngeret dulu kan? Benar. Iya. Itu yo. Nah, ini jadi bungkung ini lakar rasa sabang lah. Di siang ada gelah nah. Bang lakar nunas. Asaba-saba nali aline tekakang. Uang swan puniki paicene. Bener. Mangdo rayu nang ring. Ken ada gelah. Itu madak gitu. Mangdo kelis kenak gitu ya di deketan. Gemak injet. Jadi jang malih amis sebungutnya. Lemot kalah jelema luwo cai. Jalan gisi beli petro gisi dah gisi. Bisa.
Bro, ngudiang bah mapelisan ada lah. Aduh mati bro, mati. Weh ngudiang mati weh. Aduh. Nuang tiane bro. Aku tenca sedoi de yari. Ya kene. Bah puniki nak pengsan kan. Pingsan kenten. Ejak nyelesot kan mungut. Bro. Oh, kerja. Bangun. Mumpung kerja ini. Aduh. Hidup. Kerja mongke gitu. Bibi. Elengang di tiang wang jero duwe sekarat dua kong. Beli aku. Kenapa ingat beli ya? Be, marah belinya bes. Ini ngkor dewa ta ampun andas bes-beso. Ini dijang kata ames-ames kancut deh. Niki agat mekelano kayak gini. Ya di, nak di zaman pengangau kene na. Tadi ayang san payasa magrete wele, be canang telah tegan, saat telah tegan nak je pan pengangau kene ni. Dados asa puniki busanan didiang. Busana keraton didiang ring dije beli. Ngudiang beli takon ni beli dan ngapa? Membadeng gremo dakon nak kengken ni. Miring dijo kenahang busano ni. Ini beje aturang ring dira aku mangkin. Yan dia muniki na kawendanan didiang. Lak cengah didiang pak. Tangkel lengangan beli nenek mangkin. Yening beli ledang. Ada mandit yang riki beli aku. Apa? Kimut pisandit yang mati dikirim mertua. Lah tidak. Nake mati. Ye, soleh ke di mongcek ni apa? Lo adik kene na dina. Ye nak mati dadi sing pan kijo. Ni saja. Dah mati. Belinglah hadiah ukur yang mati dewa. Ni najak beli lakar mesuka duka. Atau cutat cokor dewa maksud pikayon. Inayang makin eling-elingan. Cokor dewa masa meton sarang.